Yes maraya. Indaya ni nyoko na nyoko wanyu we. Nta soni. Ese nimba utari indaya n'iki kiguhagaritse aho ngaho? Indaya yawe. Indaya yawe. Ya buri wese. Ni igishiri kiguhagaritse aho ngaho. Ahubwo uri mu kazi. Ndi mu kazi. Ndi mu kazi nyine. Hanze nkubite tarani y'umuzenguruko ndiye. Hanze usanga uri mu kagatari mbabarire mba nakubuza yanjye. Ariko urasetsa. Zenguruka se byenguruka. Wambonye. Inde. Uzali ikintu kiriho. Ubundi Indaya ubundi ikiriho habaga hariho ibiraya bifite nyama. Nakubwiye ngo Indaya ni nyoko wanyu. Indaya bizano nini? Habere umuntu yidumba ubundi ubikora neza. Ushobora kubona ndyoshye. Nganyarutse umbwine. Yadukandikanye. Ikintu cyagize naina nabuze amahoro umuntu yingiye mu kanogo kuzishaka none ngize Imana. Nsigaye wafite seta ngirira ndi kwihuta. Ngira ndi kwihuta. Mugirire. Ase ntabwo uri mu kazi. Nakubwiye ngo ndi mu kazi. Uretse uri kubona naje kuri cyapa. Uri kubona ngiye naje kuri cyapa. Ubundi wari kukura akata. Ukasigaho akangambwi. Giciro gira vuba rwose. Ariko ubundi wamboye. Rwose ndibundi. Ariko ubundi rukwirukanswa niki? Reka itseze nkwiye vyaga. Ariko ubundi wambonye. Wambonye reba. Kora wumve. Wambonye. Ubundi wambonye neza. Shobora kuza kuza kugira ubundi ze banze umuhobera ariko nanabyumva. What imbirisi? Jesus. Reba. Ezeko na Jesus. Ni wambonye. Blood of Jesus. Ngaho mbwira. Ako ubundi we nkugire ni mwepe. Biyagarira mu yanciramo kandi bifite gahunda yo kugira. Inete 500. What imbirisi? Jesus. Ariko ni ntongo mani ndaba ngiye kugura. Urabujana. Jesus. Blood of Jesus. 500. Ikintu gisa nko munsi y'icyungo. Nani stone nk'ingurube yo mu cyaro noneho. Umva bro, nubundi we ni mwe nkugiriye. Undebe neza nubundi nawe ujya nshiringa n'abantu babirabura bro n'abadiaspora. No. Umva reka nkubwire nanjye singupfobe. Uko nabingiye mu kanogo izo mu kanogo ziryoya niwe. Iri kiri 200 urabifata cyangwa ntubifata? 200 kwande. Aravuna. Kwande. Sibyo. Ubundi twari ariko sinyongero ubundi twari twanumvikanye ariko 500 y'ibihumbi 500 rwose usibe mu mutwe bita bigenda wimira 200 byo byonyine. Urankubise wandaya. Ibeshye rero ngimbwa zirakora. Nuko nsanzwe Indaya mba nkucaniriye. Ariko reka tubireka n'ubundi naje guhaha. 500 se ndi kimene kinyaje kugura. Swa byibagiwe n'undi munsi bro. Igihumbi urumva ko ndimo ndazamuka mu. Nese magana igihumbi nayombura cyane. Umva najyombe. Sawa bari. Waje inzu y'umukobwa ndakwiyamye ni sambu ndi kugura ariko ndi ko ari Indaya urabigumana basi katwumvikana basi ico ariko kubera no gatakiye numva nshaka kubonora ukanamba umuntu cyakora ndaguha 200. Iso 200 gusa 200 shanari bi kadipfa kugenda n'ubundi nagukunze nkikubona aho nuza kundyohera ndakongeraho 3. Bwabo bifatanye n'urwanda. Wese kumubitanga bakandi. Umuki? Abikisha. Nabiki. Wekoma. Oya buburetse ngiye naringiye mu migina nabyutse numva mfite tati nigira mu migina mba mpuye n'iyi Indaya. None mu migina mba mpuye n'iyi Indaya hano hapo. None gute ogengera. Indaya ari umugore wawe. Oya nimba ari n'Indaya yawe. Reka nkubwire nimba wayishimye bro. Nimba wayishimye ngiye nari kuye mu
nigiriye mu muntu uzari yanjye kwigurira indaya mba mpuye n'iyi ndaya ariko nimba urajye ngo ni indaya isaba reka twumvikane ushobora kuba wayishiye ngaho nkandira akanyenyeri cyangwa usubiza yanjye nyiguze 15 kwitsa ko atari indaya ni sinzi icyo nshaka kumva je nahuye nayo itanga amajari yaho ziparika mbombo bobahane niku yanjye yansubize wowe ukanda akanyenyeri mpite nkubura nta kibazo rwose mu migina zirahari aka gashinzi ko kajya njega ni nagashinze wabuze iki none se indaya ni yawe mubure nene se ntangira kanyohereje ko mambuzi we mabya yaso mujya gushaka abagore b'indaya se mushake ziba wowe zayamena wowe wagiye wabuze iki ukanda ukanda ariko marangiye usigira indaya wanje agenda ngizi neza kuri imvutanga haha siba ni sose mugawe n'undi munsi